Mwena wa Dia kaunti-ini ya Kirinyaga nikuo munini wa President Professor Kithure Kindiki akinyetie mucemanio-ini na arimi na niguo kuheana mitaratara iria thirikari igathikite hari kugacirithia ruhonge ruru. Kuringana na Kindiki turia neme nio makoretwo na mihinga minene hari ugacirithia wa kahua na kuria andu amwe makoretwo na marua ma guthia kubroka oro hamwe na kwendia kahua gaka. Kindiki augite ati thirikari ni gukorwo ikanja marua kuri mundu wothe uria gukorwo na marua makiria ma rimwe na niguo kweheria turia neme yothe. Kama wewe ni marketer, you are a marketer. Kama wewe ni dealer pale kwa Nairobi Coffee Exchange, you're just in that space. Kwa hivyo tutaendelea na hiyo reforms kuhakikisha kwamba kila mtu leseni moja, tuondoe makatels wale wanakula jasho ya wakulima wa kahawa. Na ndio unaona nimekuja directly kuongea na wakulima. Ruhonge-ini rwa kahua mwaka-ini wa arimi maramukiririe marihi ma iguru. Kindiki akiuga ati ni kumana na makinya maria thirikari itacoketie guku akiranira mihango ya thirikari ya kuheana bataraitha ya raithi oro hamwe na kugacirithia thogora wa dawa. County ira producer kahua kara kaingi muno karimeto ni arimi anini small scale farmers. Riu koguo ithuĩ turenda kuthii na mbere na kurima kaundu turahoya DP uturorere no kamwe tu eke mbeca citu tutikaheago kamwe umuthi kangi rucio. Sasa cooperatives mupangane na wakulima. Cooperatives ikitaka tulipe through cooperative through factory, we have no problem, lakini the farmers must agree. Icera-ini ria munini wa President Professor Kithure Kindiki kaunti-ini ya Kirinyaga athing'iriirie ati thirikari ni ihotorete makiria kugacirithia urimi wa kahua na kuria augite ati ni maguthie na mbere na kuhurana na turia neme. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kianja Ng'andia kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.